Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kablaawan da kayo amin, anaya tamang tartarabay, iti daytoy a drama tayo. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan ngayon surat ti pagayam tayo ani Nestor Marcos, na paulwan iti. Wen amin, awan saan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nay, nakasukat kamot bakit, papanam? Apay damdamagam. Unay daytan kaka. Agdamdamagak, agdamag kamot. No ibagak, apay ikanak iti kwartak. Ay, awan piti maited ko bakit. Kadi kami pa nagsweldo di construction na pagtrabaho. Kadi mo nga damdamagan ano sa dino ti papanak. Ayon gayam, nabuntoon ti lalabaak. Sakbe amapan ka agtrabaho, aglabakan tong umuna. Anya? Di pa ikat maladaw ako ni ti pagtrabaho no paglabaan na. Basta aglaba ka. Diyak kayat nga damasang putak amureng. Apaan ka. Ha? Mulay datan kaka? Sige, ditakan. Insiwotun. Papanan na nga tayo. Abay, di na kayat ngay baga. Mulay datan kaka. Kapilitan minton malpas pangaldawan ti papan ko pa nagtrabaho. Tapi naglabanak beton ti asawak. Magisampay ako. Sayang man ti medya aldaw ka. Siyonay, balasan ko. Umayak man. Ninanang mo na ito umay. Ay, dumanan kay nanang. Hawan ni Siyuning asawak. Anda na panan na. Day. Apay, di ka na pan nagtrabaho. Saan nanang? Pinaglabanak ba't ti asawak? Day, napananda nga di asawam. Si kaamot tan ti pinaglabana. Diya ka mo Unay daytan kaka, apay adi mo amungay. Undaw, naglibas mo't arimuar. Iso adi mo amu tinapanan na. Saan nanang? Pinalubusak mo tarimor dito balay? Kaapay nga raw, dadi mo amu tinapanan na. Di na nga rod kayat nga ibaga. So, jak amaw no, papanan na. Unay daytan kaka, si kaapay tinaglaba. Apay, awan sirrik mau. Anda, ngam kapilitan na sana kung anak panita abigat. Tapi naglabanak mo tan ti asawak. Ayunay daytan kaka, kayak mo may. Imbagana mo, napaan nak no jak arabidon ti imbagana. Ay na, anak ko, marwam unay, jasawam. Isikir mo mo't ati kinalalakim. Amin mo't tan ngay bagana ka, uwan amin kang kaawan saan. Jak ngamin kayat nga apaan nak nanang. Apay kabutang mo jasawam. Ta amin ngay bagana kat uwan amin, awan saan. Saan ko matakabuteng, ta asawak lakit nga raw. Nagam, jak lang amin kayat tigulo. Iso nga amin nga ibagana, kat uwan amin, awan saan, tapno awan apa. O naidaytan kaka. Sige nanang, tayo tuloy ko ti agibalaybay. Unay daytan. Ay na, mabadtripak unay iti anak ta istong. Masurunak unay yun kankwana. Kapay sisang, di nakakadi pinagkapay iti papan mo gibalay da. Saan na bad trip ka? Sana day tati rason. Kanya nga raw. Kaya masursuron kay tiyanak ka. Gapo tanadanon ko nga gibalbalaybay tanaglaba ka no. Alya, apay nga sut naglaba. Wala o masakit, ti manugang ka. Sana masakit? Ngam napanagpayang pang-a? Unay daytan nagpayangpang ako nam. Sigurado akagura na ka no maamuan na akas tati bagbagam kontrakin ko ana. Ay kadakeng kamutin ano ibagam tinasaok. Agore ka, sardino at talaga ayah, tinapanan ni Sunay. Diyak amo, tadi namot imbagakin ni Mikyong. Anya, unay daytan ka ka.
Di na nga rod kayat kanu nga ibaga. Kat gaputan na tulnog, kanasingput unay ya anak ta, saan na nasimrakiti trabaho na? Tanaglabalaangan, kas mandar ti asawa na. Unay daytan kaka. Napanlat ako man nagtrabaho Diyay kat naglaban ti sinangon Di na nga rod kayat ti apa, iso ngay naramid na latan at mandar ti asawa na. Amumutan ni Mickey wan amin, awan saan no ti asawa na tagmandar. Unay daytan kaka. Ay daway, panangluluto man. Ang maging gayta, di pa simangpot ti asawak. Sa dino nga tayo tinapanan na. Ay, awagak man kit day. Nay, sino di matan nawagak? Nimot gayam, siyo na tidimtan. Ay, umayag. Bad trip mat. Anya bad trip. Apa akas tate imbagang bakay? Di kinutugaw ko iti madyungan Ada putok ti kilikilina. Nakabangbangsit. Iso nagulawak na isumutan ti puon ti nakaabakak. Anya? Unay detan kaka. Napan kagayam na kimadyang. Wen, kat ada reklamom. Namukla ko masugalan tinapanam. Saan ka pinalubusan itay bigat? Iso nga rod ajak imbagakin ka. Taamuklatan akong traunak. Unay detan kaka. Linabaam mutlaang dagiti ko nakalabaam. Uy, naibalaybay ko pa yun. Nasaya at no kasta. Kat, nagluto ka nga rudan. Saan pa ya? Kaya kagluton at ang bisina kon. Unay detan kaka. Nabanugak ang naglaba. Siya pa lang ti pagluto iti pangaldawan ta. Kaya't mo ti apa? Ay, saan ba kayo? Mabainak ka nagiti kaaruba no agapat Kanayon ko nga min nga ilaslastog kadakwada asaan ta nga agap-apa. Ingka nga rod agluton. No di mo kaya't nga apaan ka. Agtinikan. Uredetan ka. Nanang, napanan ni tatang. Dapan nagarado. Apay aya. Ada ko may bagakin ko na. Kasyaklatan at ipangibagaam. Ta ibagak tulatan kan kuanan tun sumangpet. Kasaritan ang tukumati asawak. Asaan to na makisugsugal. Anya, di pala si kama, ti makisarita kan kuana. Apay ati pala amam ngay. Ti kayat mo tamang tinggar, ti aramid na. Apaan nakmat no kas diabag bagaak. Isaan na saysayat no ni tatang timang bagbagakin kuana nanang. Nala, bayam ti bagak to nga rod. Imbaga ni tatang, mabain mo't siguro ni Sioni ang mga apakin kuana. Kano siya nga tangay, ti makisarita kan kuana. Ay isaan ananang, amangan no apaan na kayo. Nasaysayat no ni tatang timang bagbagakin kuana. Sisang bakal, ada ka puro sa damag anas ka na amam. Ay, unay daytan ka. Nagkurima ng tikinachismuso malaklakayan. Nakasagap ka man ni ti damag. Anya aya dayta nga bumagbaggang adamag. Kapuro sa damag ko bumagbaggang ko namas. Anya itayan ayati padamag ko. Mangyaw awan ka mag. Ay oy, ni Sioni amanugang ta. Nakautang ka no iti 30 mile ka ni Don Pipeng. Anya, ay unay daytan ka. Sigurado, nga idi na pan nakimadyong iti pan nakautang na iti dayta akan tidadlakay. Pudno dayta, napugtuang bakay. Nga men, idi may dito'y ni Mikyong inistoryana, ti kinamadyongera ti asawa na. Salot na dyan, Mikyaw. Di na ko mabagbagan ti asawa na. Di na nga rod kayat nga apaan ni Sione, iso akinid daw na asika ti makisarita iti manugang ta. Kaya, uredetan ka. Apay asyak. May mayat mo iso ti mangtinggar iti mading arabid ti asawa na Ay nalakay, amumutun di anak ta. Nasimpot, di na kayat ti apa. Iso asikanton ti mapanmang bagbagakin ni Sione amanugang ta. Unay daytan. Nasaya at tanadanon ka dito balayaw, balasang ka. Da kayo matgayam tatang. Sumrek kayo Agyaman na. Agure tay timplaan kayo di kape.
Ken ada na ima sa tinapay a ginatang ko. Isut ikapeyo. Urayin dak tatang Na, uray-laytan ka. Mabainak samot na namang bagbagay ti manugang ka. Kaim mo na amutan, mapanak itimplaan iti kapay. Adto yan to'y kapeyo tatang. Agyaman ak balasang ka. Agam sakbay nga agkapiak. Denggeman pa'y nagiti ibagakken ka. Madamdaman tun tatang. Tani agbaaw ta kapeyo. Agkapi kayo pa'y Ay, gayam ada pa itud ko kada kayo tatang. Anya man ang titid mo. Mabitlaang Sige tatang, agkapi kay lang ta nakalaan. Anya pa'y nga tatialaan na. Anya nga tatitid na ako na. Alangan amakan manal. Dinto tatalo ang nagdadakil at tinapay na ito'y impasango na kanya. May kapay, may unay daytan kaka. Talagan sa ajak may bagati gagarakin kwa na. Unay daytan. Ay da, sayang. Napanakla kumamot kimuyog ken ni istong anapan iyan da syuni. Tadwa kami namang bagbagay ti manugang may. Na, daw mo awag. Hello. Hello, nanang. Napan ka di matlang ni tatang iti balay? Wan, Nasayat nga rin nukas tananang. Bareng denggan ti asawa ti pamagbaga ni tatang ken kwa na. masayangan ak ngarod anak. Ta sa anak ka kimuyog iti amam. Nasaysaya at mutla ang kumaa. No dua kami, anapan nakisarita iti asawam. Mayat kumaan nanang. Nalabay amon. Uray, kat kabain mo't ti asawam ni tatang mo. Ay, nagsugak iti talo ang nagdadakil at tinapay nga initid mo ay kapay balasang ka. Sigurado nagbukiran mo't itang tipusod yu tatang. Ay, way. Talaga na, mas ti ginatang mo at tinapay nga kapay. Agyaman ak ta na gustuhan yu tatang. Adto ti kungkunak nga itid ko pa'y kada kayo. Alya na ito nakabungon nga initid mo. Galukatan nyo tapno maamuan nyo. Ay, nagsaya at ka talaga amanugang ka. Sige tatang, luktan nyo kit din. Tapno maamuan nyo, no nya tinagyan iti dayta. Wala na ka. Wow! Nagpintasan apulaw. Dapat nakagugwapo akalugaw. Naggapuda ija haway tatang. Ay, agyaman ako na'y balasang ka. Ore man may sa timanugang nukas kat kinasayaan na. Agyaman na ka tatang. Sige, ibagayo nga rudan no nya ti gagarayo. No nya ti kunayong ibagayo kanya. Ay, nalipatak matay. Saan kun nga amo nga ibaga di gagarak ko mga ibagahin ka? Anya? Unay daytan kaka? Agawid akong balasang ka. Mga no, adamang mo kanyak adi mo pa kaaywan kat ibabawim pa nagitintin mo kanyak. Nakaw. Unay daytan kaka? Nay, ada ka mo tinlakay. Kat, kumusta mo tinapanam ngay? Nabagbagam ka di mo't lang di manugang ta. Saan? Bakit? Anya? Apay ngay? Kano'y sutirinam tam. Imbaon da ka kinimik yung amapan mang tinggar ka nagiti madingar aramidon ni Shuni. Di mo nabagbagaan. Mabainak mo't itayan amang bagbagakin kwa na bakit? Anya arason amabaing ka. Imbis asikat ti kabain di manugang ta. Sika mo tinagbain. Kaputa itay napastrik na kun iji balayda. Intimplaan na kadagos iti kapik. Sa nangidasar iti talo ang nagdadakil at tinapay sika. Anya, para day talangin na ramid na. Mabain ka na nang tinggarkin kwa na. Itidakis nga ramid na. Saan laaday dyan tinaramid na kinasaya at bakit? Anya pay. Inikan nakpay iti regalaw. Dahil tinay.
Ulo, kun kalugong. Wag. Nakasaysaya at talaga ti manugang ta kanyak bakit? Nasagot kanyak tunggal mapanak iji balay da. Nay, kita man at yung kalugong ko ni nagkakugwapo ak dito yan. Iso asaan ko na tininggar na giti maday nga aramidin na iti anak ta. Ayun ay daytan kaka, naglakakan ang mapasuksukan istong. Mikyong, apay anak kadalikupkup kapailaan, aldawan, di ka mapanagtrabaho aya. Saan? Madit bagbagik bakit? Nasaya at nga rod, no di ka mapanagtrabaho. Tani, ado ti paramid ko ken ka trabaho dito balay tada papanak. Uredetan kaka. Imbagak lang aroda na maditibagbagik. Isa ajak mapanagtrabaho. Kalpasan na. Pagtrabahon nak matlaan iti balay. Diyak nga rod masango nga idalimanak dagiti agkaywara. Kastamutan dagiti nabunton amureng ta. Labaam dagi jay. Kun ugasam dagiti pingpinggan dita kada kasirulang agkaywara dita kusina. Kat inton makalabakan makaugas ka. Agkaraid kan tumutan iti arubayan. Kun walisam tumutan diti unag di balay. Kunay, ay na, nagpuskulan ti tapok. Wala detan kaka. Nakaadamanan ti imbaga mga obra. Imbagak lang aroda na maditibagbagay. Kaya't mo tagapata. Ay, saan pa ka? Oh, di aramidam nga rutin baga. Tano saan, siguradong apaan kan tunsumang puta. Wala detan kaka. Uwan man langan. Awan saan ba ka? Ay, talaga, madinti baki ka. Aglamin ako na tingat aldaw. Kasla, agrik-rikos pa, hindi pa nagkita, kiti aglawlaw. Gaputa, maulawak. Magparaya taklangan. Tulungan ra. Karo ba? Ay, Mikael. Tulungan ra. Ay, pagkimayak, apay. Agan ano ka? Ay, na. Ay, naawa na diti po, ti anak ka. Lakay, saan ka kumamot amat matay, Asinon to pa yan ngay ti baunag. Iso, lumaban ka, lakay. Hindi ka matmatay. Punay daytan kaka. Ti pailapan nakakawam. Naawan ton ti baunam numatay ti asawam. Ti lablabidam si kasyonay. Una tatang, tanumatay ti asawak. Asinon to pa ngay ti baunag ngaglaba kada aginaw ka nagdalos. Nukastamot lang ti tratom. Nasaysayat lang arudan nga aginaran ti anak may. Tadikat lagrigrigat latan di ti rabaw ti daga. Anya, unay daytan kaka. Apay mo ta nakasati sa uyo tatang. Gapaw, tamasan kami una yan iti anak may. Agasam, oray no si babandaw gagapo iti construction na pagtrabahwan na. Baunam pailag, nga isot aglutaw, aglaba, kas kada agdalaws. Taamom ngamin, uwan amin, awan saan, no sikat agmandar. Iso na saysayat langan, mapanan aginana. Ngam tagrig-rigat latan diti lubaw. Ay, saan mo tatatang? Tulungan dakit di amang ikararag iti panagimbag nat daras. Saan ay? No alilaam tumatlaag. Nasaysayat nga ginanan ti anak Mike. Ikarik tatang, agbalbaliw akon. Saan konton abaon-baonan? Basta tulungan dak amang ikararag iti daras sa panagimbag na. Diyak kaya ti mabalo. Tamang ano sa anak to na makaasaway tinaano sa akas ka ni Mickey yung tatang. Naidaytan, kaka. Pagayam siyoni, nasobramat ngamin tinang tagabo kanila kay mo. At pagbabawyam mo ti amin, nasayat kan, nasaysayat kumano agimbag nila kay mo. Tapno may pakitam ti panagbalbaliw mo. Ditan gagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Wen amin awan saan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.